kuba hano bakabihora kandi bakatera enteekateeka zatandika n'urukiiko rwashitama ofisi ya RDC wa Kikuube rwahikamu abakuru ku rugombe bitongore bishatu ebirumwe by'amataka ekyebibira hamwe n'icyo by'obuhangwa ubwo bebembirwe commissioner w'ibyo kwerura empenda Wilson Ogalo abebembezi ba district abari kugamba ngo bine cyapo mu kibira cya Bugoma n'abatura omurimo gutandika sande kwija kandi ngwija kwezi sande ibiri ubwo bagenderiro kuhezaho buryano butwirebo. All this information will be collected and showed the way it is, that this is what we have done, the developing has been done, and this is how these lands are, and the decisions will be taken by cabinet. So what I request from you is to continue doing your work until you get a feedback from cabinet. Don't panic. Ndi happy to mitano tujatanga jikingwa. Hati wele wene tuli process yo kugamba buli muntu wena kugamba kahebu itako omukamba ajene bihandiko. Cyarero kiyona tukibahayire na nyenkya cyakatana nacyo tukibahayire. Abakuru bukama ne barora muga ibihandike ebyo mari bikarugomba kama nibabihereza abalandizi. Exercise kindi kiyona kikulirwa abalandizi kuruga Kampala. Nibo bagena kikulira yite mu district ogwedi kuba support the security n'ebindi nkebi. Abebembezi ba district abatura hamwe n'obukama bwa bunyoro batangirira enteekateeka bitu bino kwerarikira abahandike biri kwija kwezonisibwa kandi tukwatanize hamu nuko turole ngo ensonga ene ikaireho muno mu Bugoma forest cyahwa kandi itwena twasigara turi mu ntomo. Exercise kinu kirari kienda kuba kurungi deka bahondere emitano eyogwasatu kuba itakeri kuba ne kiapa kiali tikiriko kitaturuko gwe 14 kikaturuko mu gwasatu mu myaka yeira nyo tukusabira timu ene genda kimwe emitano at least a following demarcation ezikuru hatare ziva formingire ijweri umwaka gwe 2014. Omunteekateeka y'okubanza abantu abarikumanya ngo bine bahandiko byona bashabwe kubitwara mu ofisi ya mukuru w'abakozi ba district ya Kikuube hamwe na Hoima hamwe na mukuru w'abakozi mu bukama bwa bunyoro kitara bajja kubana baleta file ibiri eyokubanza copy yambajja greta ha district ege niyo minister of lands ekujja kubana ekolesa naita tujja kingura offices zaitu rundi nyamirimo yaitu nyenkya kubana tutunga copy ya file kusana ezikujja waitu. Ebigombe bitari bya Gavumenti biri kurwana robuhangwa bitwirende bishaba Gavumenti kwerura ensharo z'ekibira cya Bugoma bwanyuma y'obukama bwa bunyoro kitaro kupangisa company ya Hoima Sugar Limited okwinga bikijo mu itaka rya Square Mayor ziri kwingana 2 kumara emyaka 9 ekintu ekibatwirende bahakanisa makuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.